多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O naikawasai a sahinum，从主而来的安慰。Salikaka mapulong，平安。Malatsai kita a milayap do suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I sakatusa a kerindo sakatsai a tsifang sakaturu a tusir suasa o kakansyaen ita ku wama akawas no tabang ita ji Yes Kristo o kara sini asai a wama jingra o tatapangan hatsa no porong no sahinum saan。哥林多后书第1章第3节说，我们要感谢我们主耶稣基督的父上帝，他是慈爱的天父，也是一切安慰的来源。Sarikakaau o rarum atau pasles no orib i matia o kartengai a inorong ami paker to orib no mita urasaka unai kawasai a sahinum i o mitalalai to inorong no mita ta ciri harai ko orib no mita i laluma no sini asla no kawas。忧伤和苦难如同生命中的重担压迫我们，因此从主而来的安慰能够卸下这些重担，使我们在上帝的恩典中得着平安。Mi tolong kita，我们同心祷告。Tapangau yo kareteng ko inurong no urip ako i afana kako una itiswanan ko sahinom no mako ta mamatatlar ko inurong no orib ako a mapakunira pasorin kako o tsaay ka filo a palasawalan ako a pates atururay i sa kahmawan iso ta mapahanhan ko palutsa ako a matumes ko rihatay。主啊，当我担负重担时，我知道我的安慰从你而来，你要卸下我的担子，使我得自由。我相信你要把我无法挪去的困苦变得轻省，使我能得着安息，充满平安。Pakai ni i dalam anay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kisu，愿上帝祝福你，平安。